Obwabeji bono mwihanga bariyo nibahumuruka bwatamu yokubanza omu district ya Kazo hakiriho akaceceko mu mashomero ahabwe namba y'abeji kubanke eki kirarikirize bakuru b'amashomero icyo twumukirege kungatana kuteka shemire ngo kucyakire kiri aho kuba ikaba bitwa katatu kujurwa mukaga kufine boarding section bejurwa mukaga beja sande beja nywaziyo na hata nweja konka nywaziyo tubetina abana bishatu kirana nomwe konka twaje mu rukaga ashatu na babiri mukuru w'ishomero rya Kazo Modern High School Katurebe Godfrey enshonga y'abana kucererwa kuhumuruka yagegekera ibura rya sente mu bazire kuhumuruka y'abana tinungi kandi obwetaranungi enshonga iri kureta icyo impango munonga abazire bekwaza kugira ngo twakabwine sente kandi ekikuretera niitwe emirimo yitu y'ishomero etatambura kurungi abakwantu tuteekateeka ngu abaana bahumuruka izooba rimwe y'okugarukaho tuza kuza omu class tutandikireho na bizinesi y'okushomesa Katurebe yagaruka yahiga abazaire okurebeka ngu bahikirira abakuru b'amashomero butasisira abaana baabo nimpiga abazaire mwishimiye kuba nimukwatanisa n'amashomero mukushomeseza abaana n'obwokuba oremereirwe tiine school fees mugambo hona mukuru w'ishomero nomuhereza izooba ry'okuteekateeka kwija kufuna school fees konka omwana mpaho nahumuruka ori omuhwezi wa mukuru w'ishomero rya St Catherine Girls SS biine omugisha Sipiriano yahiga abazaire okurebeka ngu baguma nibetwarira abaana baabo amashomero babakwasa abashomesa bitu kutari kubohereza omwana w'omukintu mukoma kurungi ahakuba nomureeta omutukwasa okuheza kumutukwasa tutugumeza mutu mushomesa video izo mureba oreba kwa kushoma akuhendera kwetamu tugaka tumukwasa kwano nomweretera ko mwetwarra kugira ngo umwana w'umuki embereza ko barabiremo nanoko mu mahanda gine tabonire kuva ko kumutukwasa wa mureta wa mutukwasa nitutoka twamukwasa wa mutwara ntumangu twamuteka mukono mirungi ebyo bikiri aho ori omurambuzi w'amashomero mu Kazo John Bosco Tumwesige yashobora nko ku district yakozere byo mu bigezo bya PLE wagerageranisa n'umwaka gwahwire arungo wa PLE umwaka gw'ikumirana ogwuhwire abo bizamwe birizo kushobora amazu magana ngo tukakora cyo munonga wageranisa n'imyaka yone hingwire kuyakaza tandika abakogore ndiyo kubanza tukatunga abana kagashoto na mwenda muri ya kabiri abana 1213 muri ya kashatu abana 214 muri ya kana abana kaga nomwe yayongera ashobora umwahabiretira abana bagwa ibirimo kosha kwa beje no butafaye kwa bazire no kushanga abazira bamwe tubakufaye kuracuza abana babo bito mwana wanje ubu ayishimira yikaho umwana wanje ubu yashomerizo bitu byashomeriyo bito bushobozo kumushomesa wabo atwazata so abazira bamwe bashyira mu nzira yo ngo kara yaherozo mwana shomero cyabecho how are you going to pass so for those who cannot speak at least look for textbooks gasha kwa Simba na mu Kazo aha Sky TV agenshonga